Shubor nakaslem jong unongsan hima. Executive member berdepat yaktanat pelatingka uba sebor lang warba ulawanra ekamang tingka hapo darbar ke HADC keberalong mentak sengi kar pesau terik celiu arja arpesan nak benta kijing temu banwanra ikirukam terikam bethamai bantingka ikijing penut kesan bom sok kau ban penpa ikirukam terikam ketkum kejuk kani kamang tingka kalong arspa arpunyo kudur saupu pralak lai pusan hajar hendu spa arpau tingka nak benta kijing penut bat arspa arpunyo kudur sanpulai lang hendu pau hajar arspa hendu pau tingka nak benta ka jingpen mi jong usnam hajar arpesan arpu hendrio Syongknor baran buram ngawara akhmat jungfi bat kajing borok away ya gane kamang tengka ka pura full budget jong usnam hajar arpesan hajar arpu hendrio sa siwat biang ngai kublai phi bat kumcu ya kajing borok away ha gane ka jing kenduk lang chungi menta ka kenti na ka banta ban yatai yatai bat yaslok ya ki kam chong ka council kumbalai tip lang baro wa ka vote on account na ka banta lai banai kan kutno ha ka lai phau trek jun ara jar arpusan mentau banai kala syong nia bat dei por namar kata bonwanra akhmat ka yeng badun buram ya ka mang tengka bapura full budget chung usnam ara jar arpusan ara jar arpun riau bat banyo ru bane shim bentalang haga bapenya jaga sensyar khadar jongga council kane ka mang tengka bapura full budget kade ge jing beteng jongga executive committee chungi ya ge jing persyang ban wanra ye grukom trekam matmai ban tengka ye ge jing penlot kesan bom sok kha ban penbah ye grukom trekam katkum kacuk namar kata kanong rem jong ge jing mang tengka na ka banta kitna trekam befer kabalong katkum kimat bangi hab ban pentrekam hadin balapusan bat pensyong nong rembha ya kayo kakot jong ka council wat apedeng kibabuan kiding kyang syongknor baran buram haswa bangan bu akhmat jungpi ya kamang tengka jong snam arajar arpusan arajar apun rio ngakwa ban pentip lengkot syaka yeng borok kawai baga sorkar jela lengba ka 15 Finance Commission kala pelaj pisan na ka benta ki kam penroy jong ka council ka badai jung snam arajar arpau arajar arpuai bat arajar arpuai arajar arpuar tight first installment hagi snam aladep shu katkum ki guideline jong ka 15 Finance Commission labatha bayaki scheme proposal baro dai ban upload haga ikram swaraj portal shwa ban pelaj ya kepisa syabaro ki council namar ka jingdon chung technical issues hagi snem balalej la simpor ban penbiang katkum ka jingtha nagani ka jing e bagi council ki yatengkhu ka sarkar kami kambansi ban pelaj no ya kepisa kumbala kareu haneng hau Desember arajar arpusa layok priang khat arklor khat sanlat kabare ka first installment jong ka ontai kran arajar arpuai arajar arpuar kata hadin baladep ban upload ya ki scheme ha ka portal bad ya ka second installment arajar arpuai arajar arpuar tai bad ontai ladep penrung kacing penrung ya ki scheme tani ki proposal jong snam arajar arpuar arajar arpulai kadang ya caprang bat kacing pengkre ban submit ya ki utilization certificate jong ki kran baladep kadang ya cekmat bat shen ikmi nanti baga sarkar kan pelajno syongknor baran buram kumban syupen kan mau baga cingkran lengkot haka vote on account baga ni ke executive committee ka angnot ban wanra ya ka sensyar ka bakhoj bat babek ban pen klain ru ya ka cingyo cingkot jong ka council ngapen kan mau ba ka cingkran jong Benjamin Franklin hakatien parang nga quote beware of little expenses a small leak will sing a great ship on quote hagini kisan snam ka executive committee ka kermen banyu i kita ki thong bahakmat bakin chalong syongknor baron buram bancam syafrang halor kane commission ke executive committee kalarai bandom aiwai shu shikibri shimet
Henry Banlum Hino Department Tali Yaka Forest Department Bat Kiwei Ru Ki Kerdop Krong Khajana Jonga Council Nang Ta Shuk Ban Kamla Ban Tangkai Yaka Jinglot Haga Bidai Bat Ki Trading License Ke Executive Committee Kalarai Ban Print Hino Haga Department Bat Katkum Ke Jingkhen Palat Riu Pulak AA La Ban Penyok Nong Yaka Council Da Kane Karukom Yakane Lale Lengba Ke Trade Department Rengkat Ke Jingis Thuo Bat Ke Information Technology Department Syungkunor Badan Buram Ngakwa Ban Wanra Hakmat Ke Ying Ban La Ban Yai Rengkat Haga Jingi Terekam Katkum Kapor Ke Executive Committee Kala Rairu Ban Play Yakalat Lengba Ke Online Process Yaka Jinglum Yaka Professional Tax Haki Branch Office Jongka Council Yaka Bamantala Le Tang Hamin Office Ban Sedang Yakata Ke Executive Committee Kala Rai Ban Penlong Yaka Workshop Ban Update Yaka Jingtip Jongkinong Tray Ke Department Kenang Baka Proses Jongka Online Payment Yaki Professional Taxes Kan Long Ke Bayat Bet Nang Ta Shushu Ke Executive Committee Kala Rairu Ban Pet Benia Sa Shisien Yaka Building by Law Haki Sertap Ain Jongka Kenang Baka Nika Ain Kan Long Shisha Ke Jingmentoy Ki Pai Nong Shong Shinong Baro Syungkunor Bodon Buram Ngas Ngubha Ban Wanra Akmat Jongka Ying Borok Kawai Baka Executive Committee Kala Depru Ban Tau Yaka Recruitment Committee Na Ka Benta Ban Penbait Renti Yaka Rukom Ka Badai Yaki Jing Thungkam Haka Council Syungkunor Bodon Buram Syuaban Kenti Syaka Jingmi Bat Ka Jing Penlot Jongka Nika Mang Tengka Ngapan Kan Mau Baka Jing Chop Jongka Ono Kari Kam Syong Tang Hikspa Bak Jongka Henry Haki Briu Jongka Bat Ka Jing Pendep Hok Jongki Yalaki Kamram The success of a nation does not depend upon its potential alone, but the quality of its people and their actual performances. Menta, ngini pai, syakaliang kajingmi, bat kajing penlot kibalong kumni harum. Kajingmi, kebenengkong nakalan revenue, kajing peni jingmi hakani katanat, kadai nakabai NOC, ya kibriu kibakwa banbu benda, lene mortgage, ya kijaka jongki, haki bang, Badru hakababu cingtho record ya ki caka puta jongki brio kentup ru ya kepisa baju bai da sarkar cela hakador jongka kran na ka bentaban siu tulap ya ki nong tray jongka land record bad land survey department bad kacing kmi lenti ban yo biang na ka digital India land record modernization program DIL RMP ya ka bang ila yo priang house nem Baladep Baar Forest Gajing Peni Jingmi Hangni Kalong Na Kabalum Yaki Major Bat Ki Minor Forest Produce Bat Ka Royalty Kabalalum Na Ki Legal Timbers Kumbala Penpau Shikmat Lakmilin Tiru Gajing Yo Na Kane Katanat Kan Kamkiyo Namar Balalum Hi Dak Office Balai Administration of Justice Kajing mang jing penmi na kane katanat trekam kalong na ki court fees bat na kabadi yaki form bat kiwe de kumbala peni ha ka budget kajing yalom ka khamkio baninu chor bat kisnem baladep ka basau market kajing peni jingmi angni kalong tang na ka ba aiwai yaki ardali ki yau chung ka council kata ka yau lai lengkot bat yau berni bat ru ya ka jingmi kum ki bha na ki we pat ki yau ki badon ha ki hima ba per ka basan treat ka jingmi na kani ka tanat ka dai na ka jing pentrikam ha ka ba ai license ya ki nong khayi bat nong bala bom dai lum ki ba wan tray bat kamai ha ki jaka ba ha pa po uput usam chung council kat kum ki kendon chung ka ain trading by non tribal regulation khat khandai san pusau kum balapan bah hadu mentah Kaban Rio stationery but printing. Kajingmang penmi hapok kani katanat kalong na kabadi ki form ki acts but ki rule but ki way. Kabanyaw royalty on major and minor minerals. Hakabiday but major mineral kapisa kabalong arpoy klor nyaw puay lak trap arajar kandai spa nyaw. Kabari kabaha jong ka council. Lakhatino sya ka MDC election ka barang shudaption kumchuru kabha na minor mineral
ya kapala dep sanction na du Desember arjar apsau om shem la pelai hadu menta ke executive committee kanang yai budien kenang bak sarkar cela kan pelai no bat ka cingmang cingmi hapo kane katanat kalong bak ka council ka community ban yo nak sarkar cela kan thupru ya ka baha badangsa now major mineral but now minor minerals ka bapra tax on motor vehicles la pensiong nong rem ya ka jingmang pisa halor kane kam tanat trikam kat kum ka baha ka badai chung ka council chung ki snem baladep kan thupru eki baha chung new snem ha snem baladep shem leo priang AA nak sarkar cela ka jing palai pisa ru kalong tang hadu chung snem arajar pulai ya ka bakani ka executive committee kan nang yai budien ka bakhandai taxes on professions ka jing mang chingmi apo kane ka mat kalong naki khajna lani ki tax ki ba ka council kalum naki briu shimet ki office sarkar ki skor bat ki wei kat kum ka kandon chu ka Meghalaya Professional Trade Sailing and Employment Taxation Act wala ka jing lom house nam arajar afsan come here handai ka council kanele ban pen khlan chu ya kane ka department which civil work and development ka cingpeni cingmi apo kane ka tanat kalong baro na kikran ki bak sarkar cela kala dep ai bat ki badang dai banjo lang baka 15 finance commission kan thupru ya kikran ya ga beking community banjo na ka sarkar cela ka bak hatway miscellaneous receipt ka jingmang cingmi apo kane kamat ka kan thup ya ka baha chong ka council na ki ilaka bat ki wei kumbala pen I ha ka budget ka bak hatar grant in aid for protection of tribal land and interests hapo kane katanat shem la pani chingmi ha ka bidai bat ka grant in aid na ka benta ban siu yak tulop chung kanong trai namar ba la kattu katnes nem menta ka sarkar kam chu palachu ya ka grant kumbaju yo menchwa ka bak hatlai revenue from toll kumakalong menta ka chingpani chingmi na kane katanat kalong na kabalum na kitu kitol kiet ya ka bak executive committee ka ibet panyok hachna ya ka bala pentri kamhi dala ki department khatsau Khasihel Building Structural Regulatory Authority ka jingpani jingmi na kane ka tanat trekam ka khamhe namar ba ka jingyo lomru kalanang kieu na weusnam pisawusnar ki jingpenlot ka banangkong kran number 1 ka General Administration Department ka jingmang pisa halor kane ka tanat trekam kalong ban siu ki tulop officer ki staff ki members ka executive committee bat ki wei ru ki jingdan kam ka jing siu ki pension bat gratuity ya ki nong trei ki bala shong thaj bat ki bala khat no nalo nang ta la mangru na ka banta ka elaka administration bat ban ai chingira pisa lang baka art and culture and youth affair bat ki wei ki jing penlot kat kum ki jing dawa chong ka kam kum ba pau house nam baladep number 2 law department ka jingmang hapo kane katanat kalong ban siu tulop ikinong tray bat ki ki jing penlot hapo kane katanat rekam number 3 revenue budget but finance department kumbala pen I ha ka budget ka jingmang pisa hapo kane katanat kalong ban siu ya katulop ki officer kinong tray kan thup ikinong tray ka land survey professional tax wing mines and minerals water resources Khasihel Building Structural Regulatory Authority bat ki wei ki jingdon kam chu ka council nalo nang tala mangru banai chingirap sha ki long ying long sam hapo ka bri chungi ki ba syak ta ha ge jing chulor ka mariang kumbalong house nem baladep number 4 forest and administration ka jingmang tengka kalong na kamta ban siu ki tulop ki officers ki staff bat ki nong trai ki barana ka forest department bat ki wei de ki jingdon kam number 5 ka kran number 5 administration of justice and judicial department hapo kane katanat ke jingpunut kalong na ka banta ki tulop ki judicial officer ki nong trai ki barana ka head office bat branch office jong ka council bat ki wei ki jingdon kam kane ka tanat number 6 legislative department ka jingmang penlut na kane ka tanat kalong na ka banta ka tulop chairman deputy chairman leader of opposition ki dekat ke council officers bat ki staff bat ki jingdon kam chong kane ka department
Number 7 kran number 7 Education Department. Ka jingmang pisah kani ketenat kalong ban ai cingirap financial assistance. Syaki school kembala jumang hagi snem baladep kenthupru ya katulop kinong tray ki bedang sa kani ketenat trekam. Number 8 kran number 8 Civil Works and Development Department. Nalor katulop chung kinong tray hapo kani ketenat trekam. Lamang pisah penlot ha kabayday berkikam penroili. Banshna yaki yung office chung ka council. Bat ki jing pentray yaki pisah kabalayo bandang yo na ka 15 Finance Commission. Ka jingmang jing penlot ru kalong na ka bantaban pentray yaki scheme ki barang sa chung ka kran to excluded areas. Number 9 kran number 9 Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interests. Kumbala pani hagis nam baladep ka jingmang penlut ha kani ka tanat trekam kalong ban siu tulap ya kinong trei ki badon kani ka department badi kiwei ki jingdon kam syongkor badon buram mentang lapoi sya ka bakot syongkor ka jingkren ka jonga ban akulara po ka ying badon buram bakani ka executive committee kanom syong thai ban wat ya kilat kilenti banang kentiu ya kayok ka kot jong ka council ban penbahaya ya grukom trekam baban pejbnia ya gicing penlot bakadai banlong barbor ka adakar watla ka cingmang penlot ka balong baro arspa arpunyo glor saufu pralak lai pusan hajar ngrius pa arpau bat ka cingmang cingpenmi bat ka cingmang pisa penmi ka balong arspa arpunyo lak san pulai lak arspa arpunyo glor san pulai lak Nriu pawajar arspa nriu pau tungka kumbala pen haga budget sasisien pan ai kublai biang epi syongknor badon buram adia baro ki khat chung kayeng bat ka jingker pat ba phini menjur lang ya kane ka jingmang tengka budget bat bani trilang mat kane ka executive committee haga bakan tiu ya ki kam chung ka council kublai shibuan